Walak sorkar jela kalau mana beramsyak beniat Christmas Carol mentaka senam kum kalat bantek lakam baka kelam COVID-19 kan amnyok ban sapriang. Henry ki bobon ke lapan pau ke jing diau halor kan negara jong ke sorkar jela. Ke jing diau jong ki bobon kalau bawa lagi pat ba ki don betman la kesni ki bayo ke kelam COVID-19. Henry ke sorkar kalau pelak lan ke jing pli ki dukan ki yogi hat bat kam semeladan setia kanu kanu jing tek lakam ki pat ba nong let nong wan haki yogi hat. Namar ke jing bon ki brio haki yo ke jurba. Bat kam semeladan ru kita ke social distancing ne ke bani penjengai iwe ni iwe pat. Bon kila kentok bagi jing bamsyak sorkar banyak karel kari ke jing lek siliang kemat. Kat bagi jaka ki bapen kenya ke jing tak joka tenat kokot kakia ke sorkar kam semlala bendai bantek lakam maki yokihat baga klam kan om yok sapriang. Nak kaliang sembut menteri rang ba ke jela ba presiden tensong ulong ba ke sorkar kayang skema kanong rem bakan om syak ban penlong ya Christmas Carol baniat de kejat ban chong dikituk-tuk ni kali bat kino-kino ki bapen kenya ki jing tak jong ke sorkar kin syak pensitom kat kum ki kendon an. Ulong bagi sorkar kalau syem negara kadai hadian bagi langsung perkat bah kam tam bagi deputy commissioner kejela kira ada benes selok berkisang balang berginiam beper kumno ban rakhe ya ke Christmas bat ban pediang sungo bahaya ke senam temai. Ubah presiden tensong ulong bagi sorkar kam kuat ban bu ekonomi kejing perking ha ke bayadai bagi kejing rakhe ke Christmas. Henry namar bagadan kejing sapriang jong ka klam ha kaleng kejaka kumta on om syak baniat karel hakisnong di tahun nek lenti kisengkian bat ke sorkar ke syem ke negara om na kebentar ke jing mentoy jong ke sorkar ni jong no Henry kadai na kebentar ke jing mentoy jong baro tam ha ke ban penting kena bagi heprit kin sngan bat kin lat yunuk yang jingpang. Sembut menteri rangba ulah kentujur ki pat ba bakin ai ke jing trailang bat ke sorkar jela da ke bobot renti ke jing betha jong ke tenat ka kot ke khia ha ke baniada na ke jing sapriang jong ke COVID-19. Bagi ong ka caroling ka kan thup lang ka ba piat de ka bait ne piat de ka kali ne piat de ka gejat ne mentau snem kumo pi namar bade ka snem jong ka pandemic da ka ba ngiru ngisngosi bagi hap ban sim ya ka negara na ka leng sorkar ngangit skem ba barok ki pat ba kisngotu ba ba ka ne ka bagi sim ya ka rai kam dei bagi sim na ka menta ka jimentoy jono mereka long na ka menta jimentoy jong simet na menta ka jimentoy lang jong barok ki kime ki pa ki khun samla jongi ki khun hep ki barit ki jongi ba kin long save ba kin like na ka jingwan uniu khnyang jingpang kata ka dei ka bang kwa ban ai ka message na ka leng jong sarkar to ya sya sitom lang bat ni naman ngai i don ki MLA ki basdang ban criticize ban ong ba kumno pisya i ki toris bikin wan kat ba ya ka karaling jongi phimsya tengang asngon ong ba kum kin nong mi khmat boro anu phungut sngau ba fikren yeki pi ai ke statement ai da ke statement ka ba nong rim bat kum ju ru ka bomlong emotional namar ngangam skotnat ban ong yekren emotion pini kren emotion ya ha ka ba kum kan ni ka pandemic ka bangi dang ya khon ngi du thia du dem bat kini ki health workers jongi kim ju thia man kesngi ki haban trei ka contact tracing ka behab ya man kesngi ka testing jongi ka bangi lek man kesngi ban ka mit na ka por se ka por tengang sngoban ong banga kerpat ya boro kinomik ma nadu ke MLA ki MDC bat boro kinong song snong jong jala mekla jongi sngo ba phinnam skap than yi kini ki jing pen soi ki jing pen syat ki balai pujai lai puskit namar kan ni kalong tang kan ya ban wo dong ban wo daw yang i ka sorkar ha bangi sim ya ka negarai namar balai nga ong kumta kalong ba wat tang man lek test ya ka testing wat tang ya ka testing lu tek hap de pen war bikin lek ban test te yakin ki bawan par ki toris bengi pelaj na do ka arfui trik ngani thu bikin haban ya lam ba ka entry point but ka protocol singi kala don lepai in place ha ka baki hap an lek kumta lem kumta kamlong tengang akwa ban pensyai kedar ha ka por yakin nong song snong jong ke jela ke jongi tongin nam ya insting yo ngi ong ba menta ka kes kala duna ngong pi kampat duna kat bangin pat yo iya ka dawai kat bangin pat yo ya ka vaksin ngani thu ipi unu la ne kanu hakan kono por kila ban yo ya une u kenyang jingpang ladangim sumaril di bat ban sumaril di komo pi ka social distance ka ba ar kalong bangin pun khoj le kakti nakapor se kapor bat ru kabalai bangin nemya mix lemu lemain hayo ha ban ya pathar kum bajule hakipor ke ba mansua bat balengi le kren ya kata kalong bangilai i bat ngila experience su babun ki bayo ya une u kenyang jingpang dei tang na kadaw ba ngim bur renti ya ki jing pha na kaleng sorkar na kapor sya kapor tenga pen kan mau biang sai sen ye kinong sok snong jo ke jela jongi ngau ba
ya kaban but perkingi ya kijing penbek na kalian ka health department ya kijing kentu jungi na kalian ka sarkar kenang bangin light na kijing ta jung nu kunyang jing pang lem kum tang ong pi ladingim don kijing terlang ngam tip ka ik banjia ya kejela mekla jungi borokwe kum tang ada kerpat ba na kalian jungi ka sarkar ngisim ya ka nikarai da ka bakhia mensim ban sesu namar ba kumong ong pi ngia i kijing keu state jong nu kunyang jingpang ke jingpur state ka ha ke jing sapriang jong nu kunyang jingpang man la kasngi pan yai pen kan mau ya kani halaki jong ki snong bakin yai ketui ki nong song snong boro bakin empat day ban kensting ya kani nama teng teng andalam melen andalam len ong briu la melen ten rei nga ong pi ngim day ban don kata ka kentin andalam len la melen namar ba uniu kenyang jingpang haduk menta komong opi barok kawi ke perthei ka jinga kun kadang ya chaprang bat ke vaksin ru ngong pi kandang wan tin rei haduk menta kampat poi sangi na kadang ada kerpat kerpon bangin ngau baban pikir kani kenang bangin lai na ke jing sapriang jong nu kenyang jingpang